luyangcolisa umzimba wonke, luyavuthisa ibanga lonke lokuhamba kwethu, luvuthiswa lona igehema. Amen. Le ncwadi zihlobo zami ezinhle enkosini ngithatha ngoba ihambisana nendaba uNkulunkulu engipha ithuba lokuba ngiyikhulume. Indaba yokona komuntu ngento asuke engayazi ukuthi kudalwa ulimi kakhulukazi ilona oluyibhebhethekise ibe sekugcina sekubonakala izinto eziningi, okusho ukuthi ulimi singalifanisana nenkemba njengoba lapha lifaniswa nomlilo, ngoba liyanqamula nezinto ezinhle, linqamula ngisho nabangani, linqamule ngisho nesihlobo, linqamule ngisho namakholwa endawonye. Siyacela-ke ukuthi thina njengoba singabantwana basekuphakameni engathi besingaphiwa ulimi oluqondile esilifundiswayo kulowo muzi esikuwo osebuhleni ekholweni ukuthi inkosi yasezulu. Emhleni emdala kwakukhona insizwa yokukholwa egama layo kwakuthiwa uhlala ekudeni wakwaNtombela. Uhlala ekudeni wakwaNtombela ube umphathi wezinsizwa esikhathini esidala. Uma-ke umfundisi Ntombela okhona njengamanje emzini wasebuhleni engixoxela indaba yakhe, uthi ubabamkhulu wasuka emzini wasekuphakameni ejaha ingelosi wanqamula esiqeweni sehluhluwe, wadlula kwahlabisa waze wafika emzini kaMgamule okuyindlunkulu kakhokho wethu thina kwaNtombela. Elaphaya endaweni yakwaMpondo wafika emzini yakwaNtombela wase eyifica khona abazali-ke noma abanikazi bomuzi babesebe uma ngabe sehamba babamkhulu basemnikeza izingane zabo ezimbili okungumkhulu uhlala ekudeni kanye nodade wabo wentombazane okuthiwa uKhuthazile. Uma efika naye ekuphakameni uhlala ekudeni wagcina esemgcoba emenza umphathi wezinsizwa, umdidiyeli noma ukapteni. Wamabutho ka-23 agcina ngalapho umkhulu uhlala ekudeni wanikwa negunya lokuthi uma kungake kwenzeke kube nesidubedube esisukayo phakathi komuzi, yena kanye nenkosazana nayo engithi mangaphosisi eyabe ingumphathi wezintombi ogama layo kwayibizwa ngokuthi uMbilazithutha, bayothatha umphongolo wesivumelwano ebese beyothukusa lapho kokwazi khona bodwa, kuyothi mangabe selibohlile ulaka noma selilothile ebese beyotshengisa inkosi eyobe ikhona esihlabeni ngaleyo nkathi. Ilawo mandla-ke ayekade enikezwe yona umkhulu uhlala ekudeni. Wasebenza kahle umsebenzi kaNkulunkulu kangangokuba nasemkhayideni ngemihla yokugcina kaNyamandala. Uma sikhuluma ngoNyamandala sisuke sisho uGombela isitimela samaMpondo, umqali walokho kuhamba esikuko, ubaba mkhulu. Kuthiwa uyena owayeseduze kwakhe ubaba mkhulu bekanye nomfundisi wezwe lakaMaphumulo kuthiwa umfundisi uSimon Ngoma. Ngomhla ka-2 kuMeyi 1935 wabe sekhothama ubaba mkhulu. Wahlala-ke ewugadile umzimba kababa mkhulu kwaze kwaba ukuthi iyafika inkosi ilanga lokukhanya, yase iyabonga ukuhlala ekudeni. Noma isilala inkosi ilanga yalala edokodweni likamkhulu uhlala ekudeni.
lento eyenzeka ke enkosini ilanga uNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe eyabona umphathi uhlale kudini angikho ke kuyona nginendaba lisendabeni yolimi oluvuthisa izwe lonke ukuthi bantwana benkosi asekuphakameni masifundeni ukuqoqa ulimi lwethu balomhlangano engathi bengaba into esiyicelayo ukuthi phakathi komuzi osekuhleni bokuphakama makubuye uthando lokuthandana makubuye uthando lokwazisana makubuye uthando lokugonana makubuye uthando lokufiselana okuhle makubuye uthando lokufisela umuzi oyingcwele okuhle ngoba kusebuhlini ubuhle bokuphakama uma ke sekuphakameni ngizoyeqa nendaba yango-1969 yomhlangano kaJulayi owaqala ngesabatha lomhla ka-5 waze wavala ngesabatha lomhla ka-26 kunyaka kaJulayi lapho inkosi ilanga eyayizibambela yona inkonzo bathi-ke mabesixoxela abadala kunendaba inkosi ilanga eyilokhu imile kuyo ingayiki ukuyikhuluma kwaze kwambeka isele ishumayela le ndaba kodwa ngoba ithinta umuntu omkhulu angizokuyikhuluma nangenxa yesikhathi enginikezwe sona uma ngabe sewuvaliwe umhlangano kade inkosi ilokhu ikhokhela isho lento ukuthi ayifunwa nasezulwini kwathi u-23 wokuqala emva kokuba uvale umhlangano okusho ukuthi okumhla ka-22 ku-August umkhulu uhlale kudini enkonzweni isifungo seyinsizwa wasebuza ukuthi ngabe bayizwile inkosi ukuthi kade ithini umhlangano oqala kuze kube ukuthi uyaphela yena uyizwile ukuthi bithini uma ngabe ke eseshilo ukuthi uyizwile wabe sebuza ukuthi lesisono ngabe phakathi kwethu inkosi beyisukela yini abekho yini abasenzayo ingelosi ke kaNkulunkulu yangena kubantu kwagcina kubekhishwa babekade bekwenza lokho bevezwa amagama ababhalwa phansi ahanjiswa enkosini yasekuphakameni yayisithi abakhishwe kuphakameni uma ngabe sekwenzekile lokho uhlale kudeni wathathwa njengeqhawe lokuthi ithe inkosi imikhuluma wasesukuma isumela phezulu ehlanganisa inhlayisuthi eyibutha ukuba yenze ubulungiswa ihlambulule noma ikhuculule ukungcola kwasekutholakala ukuthi kukhona nephunga inkosi eyisikhala ngalo elaselinenga lalesi sono kodwa uma sekungene idemoni phakathi komuzi lifuna ukuchitha ubungcwele ngoba uNkulunkulu akaze kwenzeke omubi angamvivinyi angafuni naye ukuveza ukuthi naye wayenamandla esasezulwini nalapha ke kule nkolo esikuyo eNazaretha kuhlale kube nezidubedube ezisukayo zasuka ke iziwengu kusukela uqala ngo-1970 kuya langena idemoni lisebenza ngomama owayemkhulu futhi iqhamuka endaweni enkulu ephelezelwa abanye abantu ababezithenjwa ebandleni bebakhulu abanye babo bathi uma ngabe bekwenza lokhu base becabanga ukuthi njengoba inkosi ilanga seyifudumele seyifihliwe futhi nasemzini wakwaphinde ulimi eshowe bazokwenza njani ukuthi baphundle amandla obaba omncane owayebizwa kanjalo ngaleyo nkathi okunkosi inyanga yezulu base bethi abakhiphe abantu ababukeka bezihonga
nokuyibona abangafuni nayo inkosi inyanga yezulu ngoba kwaqondwe inkosi inyanga yezulu ukuthi ikhishwe phakathi komuzi khona kuzobusa intando yabo kwenzeke umthetho wabantu emzini kaNkulunkulu. Ulimi lwesithwanyana liyavuthisa ibanga elide, livuthisa ngisho igehema. Indaba inolimi ihloko zami ezinhle Nkosini ngikhulumayo. Kwenzekile-ke ukuthi babe sebeyaqala beyakha imihlangano babeyibambela embelebeleni uma sixoxelwa. Base besho ukuthi umuntu wokuqala kumele ukuthi akhishwe Phakameni umphathi wezinsizwa owayeUmphathi jikelele uHlalekudeni kanye nensizwa yaseMoyi River eyagcina siyakhe imtshezi igama layo kwakuthiwa uJobha wokwaNdlovu, ubaba uCebekhulu kanye nomabhalane wesonto uba umkhulu uPetros Dlomo oshone ngonyaka ka1993 sekusemzini omusha lo esisiko kuthiwa isebuhlini. Kwangazakala ukuthi-ke ngoba ulungile ngoba uqondile uNtombela sizomenza njani. Yasiqhamukanye indoda eyayinkulu ngokwesikhundla sangaleso sikhathi yathi mina nginalo icebo lase liyakhandwa labo ukuthi lizosebenza. Nangempela edokodweni lakhe umkhulu uHlalekudeni wezwa kungqonqoza umfana uma emvulela kwabonthwa umfana amaziyo igama lakhe kuthiwa uMqakwane wakwamaphumulo endaweni yaseNdwedwe. Wasemngenisa icela ukuthi ucela kumlalisa uhlwelwe. Ngakusasa ekuseni lo mfana wavuka engasemuhle eya kulabo bantu eyothi umphathi wezinsizwa emzini wasePhakameni wenze ongafanele kuyena ebe eyindoda naye. Zabe seyihlangana seziya kuye umphathi wezinsizwa oHlalekudeni sezimhlokoloza zimkhipha phakathi komuzi. Uma ngabe ibuza ukuthi hawu mfana wenzani kade ngisizile uthonda ukulala unayo, ukhulumelana into engazange yenzeke kimi na? Kuyimina engayisukumela indaba ekade ikhulunywa inkosi ilanga, namhlanje uthi yimina engenzayo. Usenzelani sona singakamntanami? Ebese lo baba oyisikhulu oyegaqele naye lesi sikhundla sokuba umdidiyeli jikelele athi thula Ntombela, umfana usebukhombile. Wathi kusuka-ke wathatha isinqumo sokuthi kaphume phakathi komuzi wasePhakameni. Wathatha-ke impahla zakhe zonke wahamba wayohlala eMjondolo ekuthiwa eyaseBhambayi. Kuthe uma ngabe sekufika inkosi ilanga lokukhanya ibuya emhlanganweni ekade ikuwo, yayisibikelwa ukuthi umphathi uHlalekudeni kamsekho phakathi komuzi ukhishiwe. Usoliwe ngokuthi wenze okungafanele emfaneni othile. Yabe inkosi seyibuza ukuthi ngicela ningichazele ukuthi konje uHlalekudeni ngabe niyazi yini ukuthi uNkulunkulu wamlandaphi njengoba senimkhiphile nini? Konje ngangitheni kunina ngaye? Ngoba lo muntu wazi imfihlo kaNkulunkulu. Nisithathephi isibindi namandla ukuthi nimthinte? Ngicela ukubuza ukuthi njengoba senimkhiphile phakathi komuzi ingcwele kaNkulunkulu ngento angayazi angeyanzanga, niyakumgeza ngani? Niyakumbuyisa ngani? Nakuyithathaphi insipho nanye yokuzigeza ngalesi sila esenisithele sona? Labo bonke abamkhiphile akobe abazalwanga. Siqalekiso-ke esivela kuShembe sithatha isikhathi saso ukuthi sikudle kancane kancane
njengomuhlwa udla indlu utshani. Wasuka idubedube ezagcina iphumelela mhlambe makuthi zaziphumelela okanye uNkulunkulu wakhe icebo lokuthi ubungcwele busuke laphaya ezansi ibe sebugcinwa ebukhosini basemaqadini eMbeka. Uthe uma ngabe sekusemaqadini aseMbeka lo mfana ongokwamaphumulo isibongo sakhe uMqakwane wahlubuka ekukholweni, wabhema insangu, waphuza utshwala, wathandwa amantombazana aphuza utshwala, wabamba nenkunzi, wabulala. Uhambe kwahamba nekhanda lakhe alangathatha kahle ngoba ubuyaye uhlangane naye ekhanda ethwele iCopperhead, noma kuthiwa lishisa kangakanani ilanga kodwa yena ethwele iCopperhead. Kodwa waqhubeka wahlala emadokodweni asephakameni. Kuthe uma ngabe sewukhona umuzi omusha Jerusalema elihle, umuzi osebuhleni sesiwakhelwe inkosi inyanga yezulu. Kwakhona amaNazaretha akhuluma noyisikhulu athi la amaNazaretha umthetho wawo amaNazaretha ayekhona njengenyama emzini wasebuhleni, nokuthi ayibone abantu abaningi benyuka nenkosi inyanga yezulu, kodwa izinhliziyo zawo zazisele ezansi. Ayengayithandi inkosi inyanga yezulu. Ase encenxa lesi sikhulu ukuthi asihambe siyomlanda Mqakwane. Nangempela ke samlanda, sabuya naye seze naye emzini wasebuhleni, esaba umphuphe, esaba nezibazi ebusweni ezisabekayo. Emhleni ekugcina inkosi inyanga yezulu, lesi sikhulu saya enkosini sayothi sicela ukuba uMqakwane agcotshwe abe umshumayeli. Yala inkosi, yaze yakhothama inqabile. Emhleni yokuqala inkosi uThingo lenkosazana ubuyelile futhi wayomncengela, wayomkhonzela ukuba kagcotshwe abe umshumayeli. Yala yaphetha inkosi uThingo lenkosazana, yathi yakungcona ngabathole omunye uma ngabe bedinga umshumayeli, ngoba akalungile lo onezingozi eziningi kangaka ebusweni. Uyesabisa, uyesabeka. Alilayelwanga izwi lenkosi yasekuphakameni noma lenkosi yamaNazaretha ebuhleni, ngoba wazigcobela yena. Lesi sikhulu sazigcobela yena uMqakwane, waba umshumayelana wakhe, ehlose ukuthi enze imisebenzi yakhe yobumnyama, amenzele imisebenzi yobumnyama ngaphakathi leyo ayeyifuna naye ehlosile yena. Uyenzile-ke uMqakwane leyo msebenzi, yenzela ubasi wakhe, kodwa emuhle uNkulunkulu wagcina ebaqhatha ngolunye usuku ababe besazwana, akabe saqhubeka nokumenzela ubasi wakhe lemsebenzi ayemqashele yona. Kuthe kubonakala Sukulumbe esedokodweni lakhe eMqakwane, wezwakala ekhala kakhulu, ebanjwa into engaziwa ukuthi yini, imbhuduzisa phansi, kodwa ukuthi makuqala uzokubona ukuthi uyaphila uMqakwane, kodwa kuyalwa. Lento alwa nayo ibonakala ukuthi yini. Yagcina emnqobile, waphela khona lapho, wayiswa emathuneni, wayolahlwa kwaMsathanja. Ulimi luyisithwanyana esincanyana, kodwa livuthisa umlilo ibanga elide kakhulu. Maselinqande konini ulimi lethu izikhohloko zami ezinhle Nkosini. Kuthe uma ngabe sekunjalo, nalensizwa ekade iyisikhulu ekuphakameni, igaqele isikhundla sokuba umdidili weyinsizwa jikelele, yaba nomdumakhanda kade kuseMbeka, yafa uhlangothi. Bayiletha ekuphakameni, kodwa yasheshe yadlula emhlabeni. Idlula nje emhlabeni nomkayo wayeseyishiyile,
seyinhlwa nje ingasenabani. Kunjalo-ke kusukela uShembe ngoba isiqalekiso sakhe masisihleli sikushaya kube buhlungu kuzwele kuyona wonke umuntu nalensi zokuthiwa yayisizwele wonke umuntu. Ngale ndaba ihlobo zami ezinhle enkosini bengithi angixwayise ngalomhlangano omkhulu kangaka ukuthi masizifune ukuthi simiphi thina noNkulunkulu. Ngabe senza lokho akuthandayo yini? Ngabe senza lokho akufunayo yini? Ngabe senza lokho esathi masifika sathi sikuzele lapha? Qondo yethu ngathi mayingazalwa kabusha ihlabelelo sekhulu nesishagalolunye chorus yakhona isho njalo uthi mangethwasa inkosi yami ngibe musha emoyeni bafuza abangcwele abasebusweni bakho.